Kinep kang hu alam kialong amen kapati ponder aputak iem roton tiron ningduk kacipi. MP Horan Singh be jutang armu kacajeng ingpu PC Sitlabari Durga Mandir Sertalian Katalon Kapangceng. Hamren DEF lapen DMB atum chelang pet pen kapangthir asai kedeng. Kardom Pini prime time aberta kethanabang nilisami velendrong parpi. Nonarjik tha birta angton pen kidamtang dokmuka along behak lembang phuaphan kinep kang hu alam kialong Karbianglong Autonomous Council EM roton tiron amen ki klangdon ham aputhak pini pherang ke amai kangni tupon tiron ke nibonglo setame nilitum hemtun isi pen kachedam kachebang ave pusi EM tiron lamklar kachipi non hejong dokmuka along kinep kang hu alam kia puthak state pen ke klang penangan ambirta alo la pen electronic media along niliphan amen kapati ponte abangke ningduk lo pusi pini phirangke amai ke pha ahut em roton tiron ningduk alam the chepaklang phirangke amai long em tiron kaning jatengke dokmuka kinep kang hu alam kia long kachirabdun tupon tiron ke nibonglo setame hem isi ang bong alam ki ke dojok kedamtang penangan aningkan penlo nilitum thang kachirab ave lasi paper media along nilimen ke ang ponte abangke nilita ningduk lo lasi ke mangjilang arni penke lapuson thang kachirab ave pin along amen kepati pon pidejia phansi em tiron phirangke amai long chuningri যদি এনেকুৱা ধৰণৰ এই সাংবাদিক সকলৰ ককাই ভাইকৰ মাজত যদি এনেকুৱা ঘটনা হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকে জড়িত ল'ব নেকি তেওঁলোকে দায়ী ল'ব নেকি বা আজি কোনোবা ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোনোবা ঘৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈছে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে দায়িত্ব হ'ব নেকি গতিকে কোনোবা এজনে কৰাৰ ঘটনাটো কাৰোবাৰ ওপৰত মানে জাপি দিয়া নিহিনাকৈ লৈ যোৱা কথাটো এইটো এটা শুভ লক্ষণ আমাৰ সমাজৰ কাৰণে নহয় যোনে যি ঘটনা কৰিছে তাৰ কাৰণে ল আছে তাৰ কাৰণে পুলিচ বিভাগ আছে তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্তব্য তেওঁলোকে কৰি যাব মই ৰাজনীতি থাকাৰ কাৰণে বা মই সেইখন তেওঁৰ ককাইক হোৱাৰ কাৰণে যে তাৰ কাৰণে মোক তেওঁলোকে মোৰ নামটোক আগুৱাই নি পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচাৰ কৰাটো মই অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ Dokmuka along kinep kang hu asai langno ke klem aputhak ni lipin remlo lapen kinep kang hu pondet abang phuaphan kapajok thek lapen kinep kang hu ponbek atuma phanta kinep thek laki keton kilang raikom sakhia atuma phan churulo anpar tala solam kielong kachirabdun adai ke dobek atuma phan ahok pet akang sai padopu pusin nilitum ning thelo puta em teron asang hu ning jc opposition atum akoi ke wana puthak laki kachubai lapen jong si ang thek do pulote na paklang noi puta pherang ke amai along pen em teron asang hu kehang padu dipupen sarjip kathar pendiganto teron Karbianglong live Dipurong sopialong kedo Sitlabari Durga Mandir artaningkan phokep na choksi pini sertalin aningkan preniphai krip ho arnian alir achampen talon ponpo bangso katalon pon along MP Horan Singh be ahin pensi ingpupon Pining ke dipu Sitlabari Durga Mandir aningkanwang aphante pining aningkan abang ke ansose alira champen talondon po athe labangso mondir pining an arta ningkan phokep plengtanglo lasi kechepatir piatumta nona dihuke break jam asai kedeng pensi talon ponpo laso joini pini pen amatsi sai kedeng pangcheng ponsi Sitlabari puja committee amaipu Pran Kumar Datta ahin pensi lama ingthur ponlo laso api jutang armu kachejeng ajai mekalong MP Horan Singh be chetong dunsi ingpu pidunlo Jutang armu kachejeng aho dipu ahichi awai kang kithip ke theng alir acham chipi ponsi armu chejeng ponlo preniphai prepo arnian kapadu ponji labangso sertalin katalon along ason kapathu angdeng arjan kihi lapen kilun ke kan he huita chepate padu ponji anparta sertalin katalon esek ason ajai mekang puji phan CEM tuliram ronghang lapen HED minister sum ronghang atumaphan chuphapon lo pusi Patir piatum nang pachini dun. Dipupen camera person Rosan Hansepen Sarjip Kathar Karbianglong live. Non malam sopan birta ington panik senang. It's me, the Fusset, the rappers into one featuring with SC Rocky and Apan Shine Hippie. Music night. It's DJ night. Music night. It's DJ night. Yeah, DJ, 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 DJ. Yeah, yeah.
It's DJ night. Yeah, yeah. It's DJ night. Music night. DJ. Sami kilami araje lobo tareta abi bidun bon chupa chadun chipu aning dubnon laki dirji aron biera bon odon pene ki kandas ru alwa kanon lulon seje porong kanon lulon seje porong asiropi Music tiro on, rangon to dem flow along. Biera bon odon, pene toka nang rangon. Sengu chitorong, liya gogi angbong. Dihinamo phi puthot birta arjupan thusina Swachh Bharat Mission Swachhata hi seva pu amen pen mithang along rilong pat peklar nang ji pu mathaponsi pinia da por fight truck pen dongkamukam hi thikulat aju kapang thir asai dengpon non eprang kewang ji arnia long mate pini penap angbong plastic bo harmu en era pe pen kaselam pon ajarong aphan RD ki pipon je phansi pini kapang thir asai dengde prang Westkar Bianglong SP Mrinal Talukdar penajo rat athengnu lam thejai pon Atheke plastic bo harmuke munit atumaphan okapra laphan ke mesen ang thekali lapen plastic pen ajong munit atumaphan kaphere memi akeso cheman thekputa SP pen pachini ponthu lasi un an pen plastic a harmu KNA kachere mekjia phan Westkar Bianglong SP Mrinal Talukdar sodak pen rat athengnu lam thejai pon Jasemet pet pini hamren DEF DMB Cyclem Obeching Turasong SSB Lapen Sonsi Dongkamukam Municipal Board along SHG Klembang Puatum Cherap Chetosi Dongkamukam Thongnokbe Akumlin along pen Arnivang Ahichi Lapen Breakjam Kangthirthe Towar Pi Malam Satami Kapangthir Asai Angdeng Klemponlo Anparta Dongkamukam Outpost in Charge Probintimum Jalinsi Alang Litum Ahin pen Akiter Kasaur Ahormu Kibiji Aphan Tar Kesom Asai Klempon Kapangthir asai ke Klempon along Bathalang so Westkar Bianglong SP Mrinal Talukdar Additional SP Elina Teronpi Dongkamukam Municipal Board Vice Chairman Rensing Timung Penchenglo Ward Commissioner Atum Lapen Bathalang so Police Station CI Puna Gogoi OC Pawan Kalita Lapen SSB Major Kantilal Atum Chitudunsi Sai Angdeng Ing Samjin Pen Pachungpon Ingdeng ingkora troksi hawar karbiriso nimso ronga je kapaman pon jiaphan tirika mamaipu mate Borjan VDC chairman Chris Rong Parla pen chunbang Chandrati mung pen klemdam asai dengpon bomlo Bangso ingdeng ingkora troksi hawar karbiriso nimso ronga je misen pen kapachun pami thek jiaphan tirikam klembang phula pen bang phiatung sai angdeng doan klemdam pon bomlo Kewangji preni phai phopen ni phainer cap lani pli arni ahin pen kewang azon atumaphan mesen pen kedeng kichokijun pen danglok kiduke thakji aphan din klong kiri kerang asaita padupon bomlo hidipi Borzan ZKYF katalon ponjelong KCS aru krikethom an atirang atum chepate dunji News Desk report Karbianglong live PD Prime Time aberta bangke lapan sikang ton iglo dumi thakmi kardom